Yewe ngane zawethu impela sibona laphana kuMamthembu womthombo wolwazi owaduma kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana ngokuba umkhulumeli ke wamadoda njengoba ke siphawulile ngodaba ke olutrenda kakhulu phana ke ezinkundleni ke zokuxhumana elithinta yena ke uTamara bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke ngicela uba kinitshele yona ke lenkulumo kaMamthembu iphawula ke ngalo loludaba ke olutrendayo likaTamara ake nizwele. Mamthembu ake uyobambisana noTamara kuliwe isukile ezweni. Hebana hlola kaMamthembu ke le. uTamara unesupport engaka ningazocela uMamthembu ukuthi ayosupport uTamara. uTamara unesupport inqwaba unenkunzi malanga yesupport mina engingakaze ngayithola engingakaze ngayinikwa amadoda mina. uTamara unesupport enkulu kabi isupport uTamara usupportwa country yonke amadoda nje aphithizela la support uTamara bakwethu. uTamara uthola isupport uMamthembu angayazi engingakaze ngiyibone ngisho kwezinye izingane ezisemva kwami ezikhulumela amadoda. We understand engingayazi mina ke wekhulumela amadoda ngeqiniso ngistate ama facts ngeqiniso ngingenzi content ngingakazi nokuthi khona into ekuthiwa ukuduma ngingakayazi leyo nto ngastate ama facts kanti ngizoduma kuze ngazi ukuthi yini ukuduma. We understand so ngangana support engaka engangaya lo mntwana lo uTamara. So usho ukuthi uTamara support abantu abaningi kangaka nibaningi kangaka ukuthi ngingadingeka mina awothi uyadlala hayi wothi uyadlala hayi wothi uyancokola wothi uyancokola ningamdaxazi ke uTamara nje ubanadaxaza mina ningamlokothi nami ngangomamthembu for president uMamthembu sizokubiza kwi-men's conference yabona yonke lamawongo laweni washa kuTamara lo mbhudo lo abantu besilisa bawukhuluma kuTamara ilo mbhudo abake bawubhuda nakumina and mina guess what abantu besifazane babebheni account yami nama ngabe ngilapha kazi ko trillion years one ibheni account yami ngibuye ngizokhala lamadoda engakaze abilite abhoke ubuyise account kaMamthembu. Kukhona abazemva kwami ke abaye bagqoke icathuleni zami nabo baba oMamthembu ke baqhamuka oMamthembu baba baningana abaphithizela right. Ngiyazibona ke le ingane ezincane ezizemva kwaMamthembu ngane zakwethu ikhona nalenye eminyamanyana ene boyfriend yayo angiyazi yona ngoba noma yesekwa kangaka ngoba ifike ne boyfriend yayo yini angazi kodwa ngibona amadoda enganalo iqiniso kahle kahle uyabo because leya ngane leya bengiyibhekile nayo hayi yona akazi ithole ne Valentine no e-wallet ngeke bakwethu uthi angeseka umuntu eningakwazi ukumbhadalela for igqwetha kudingeke mina nje ukuthi ngize ngizomeseka hayi wothi uyadlala wena hayi wena othi uyancokola.